Jack i čarobni pasulj. Nekada davno živjela jedna siromašna udovica sa svojim sinom koji se zvao Jack. Imali su samo jednu kravu koja je svakog jutra davala mlijeko koje su prodavale na pijaci. Ali onda je krava prestala da daje mlijeko, pa sirota žena odluči da je proda. Poslala je svog dječaka na pijacu da proda kravu za što veću cijenu. Na putu do pijace Jack naiđe na jednog starijeg čovjeka koji ga upita da mu proda kravu za 3 zrna čarobnog pasulja. Ako ga poseješ uveče, do jutra će narasti do neba, reče čovjek. Može, uzviknu zadovoljno Jack i razmijeni kravu za 3 zrna pasulja. Kada je Jackova mama umjesto novca ugledala samo 3 zrna pasulja, bila je razočarana i strašno ljuta. Otjerala je Jacka na spavanje, rekavši mu da je glupan, a sjemenke pasulja bacila je kroz prozor. Jack je u svojoj sobi plakao dok se nije u suzama uspavao. Kad se sljedećeg jutra probudio, Jack je imao šta vidjeti. Ogromna stabljika pasulja izrasla je pred kućom, toliko visoka da je dosezala do oblaka. Jack skoči kroz prozor, pravo na stablo, pa se poče penjati uz njega. Stigavši do vrha stabla, daleko iznad oblaka, naiđe na čudesno lijepu zemlju, pa kroči na tlo i pođe ka nekom velikom zamku. Pred vratima je stajala krupna i veoma visoka žena. Jack je zamoli da mu da nešto da jede jer je bio mnogo gladan. Ona ga uvode u kuhinju i reče mu da mora brzo da jede jer njen muž, strašni i ljuti džin, samo što se nije vratio. A ako ga nađe tu, poješće ga cijelog. Samo što je Jack završio s doručkom, začu se užasna lupnjava na vratima, od koje su se i zidovi tresli. Bio je to džin. Žena se prestravi pa brzo podiže Jacka i sakri ga u veliki prazni čajnik. Zatim otvori mužu vrata. Čim uđe u kuću, džin reče da osjeća miris čovjeka. Ma, kakav čovjek, odvrati žena. To miriše pečenje što sam ti spremila za ručak. Kad se džin dobro najao, reče ženi da mu donese malu braun kokošku i ona je donese. Snesi, reče džin, a kokoška snese zlatno jaje. I tako još 2 puta. A onda džin poče da zijeva i ubrzo čvrsto zaspa. Jack se iskrade iz čajnika, nečujno priđe i zgrabi kokošku, pa brzo potrče napolje. Kokoška poče da kokodače, a džin poče da se budi. Međutim, dok je džin ustao, Jack je već silazio niz stabljiku i bezbjedno je stigao kući. Čudesna koka snela je toliko mnogo zlatnih jaja da su Jack i njegova majka sada imali više novca nego što su mogli da potroše. Jednog dana Jack se ponovo uspentra stabljikom i ode do džinovog zamka. Pazeći da ga niko ne primijeti, ušao je u kuhinju i sakrio se u rernu. Kad je džin došao i najao se, reče ženi da mu donese zlatnu harfu i ona je donese. Sviraj, reče džin i harfa poče da svira najdivniju melodiju koja se ikad mogla čuti. Njeni nježni zvuci ubrzo uspavaše džina. Jack onda tiho izađe iz rerne, uze harfu i poče da bježi. Ali harfa odmah poče da doziva. Gospodaru, gospodaru! I džin se probudi i pojuri za dječakom. Jack je silazio niz pasulj brže nego ikad ranije, a džin ga je pratio. Kad se približio svojoj kući, Jack pozva majku da mu donese sjekiru. Čim kroči na tlo, brzo uze sjekiru i posječe stablo s pasulja, a džin pade s visine i poginu. Šta je poslije bilo s džinovom ženom i zamkom, niko ne zna, a Jack je postao slavan muzičar kad je porastao. I on i njegova majka živjeli su dugo i srećno.